Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize kandi gukomeza kugubwa neza, twizere kandi ko weekendi yagenze neza kuri mwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Reka kandi tubifurize rwose kugubwa neza, turunuho kandi kubaha ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere. Twari turi tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu turi mu mwaka wa 2025. Aka kanya rero munyemerere mbabwire ko tugarutse muri studio ikitaraganya kugira ngo tugaruke n'ubundi ku makuru agezweho, aho n'ubundi nk'ibisanzwe tugiye kugenda twibanda ku makuru y'ibikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kugaruka n'ubundi mu ntambara ikomeje guhanganisha cyangwa se guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe n'abambari bacyo. Inkuru yacu turaheraho rero munyemere duhere ku nkuru irimo kugenda ivugwa ko ngo ku munsi w'ejo no muri mujyi wa Bukavu haba harongeye cyangwa se hongeye kubera icyo twakwita ukumvikana kw'amasasu, ndetse akaba ari amasasu yagiye yumvikana mu makaritsiye agiye atandukanye, akaba ndetse n'amasasu twavuga ko atari make. Agace ka mbere ni agace kitwa ngo ni kuri antenne Kahale. Aka gace kuri antenne Kahale hakaba ejo habaye ukumvikana kw'amasasu cyangwa se hakaba habariyeho urugamba. Nanone ni rwa rugamba mpora mbabwira nti Wazalendo hariya baba barimo. Hano ni handi hitwa ngo ni kuri KTV KTV rongira ngo aho n'ubundi murabyibuka ko naho higeze kubera urugamba cyangwa se higeze kurwanirwa n'abasirikare ba M23 kurasa izi Wazalendo. Wazalendo bari baje ari benshi cyane birunda aho hantu, mu by'ukuri barangije bararasa. M23 ihageze hari agasozi yabasanzemo ibarasiramo bariruka. Kuri inshuro no ku munsi w'ejo bikaba byasubiye harahitwa ngo ni Nyakariba, ngo ni Nyakariba. Aha naho humvikanye amasasu, ndetse n'ahitwa ngo ni Pajeko cyangwa se kuri Pajeko, n'aka gace ka Pajeko. Aho hitwa kuri Pajeko naho hakaba harumvikanye amasasu. Ngiyo rero intambara cyangwa se nguko ukumvikana ko amasasu naye ndimo ndababwira. Hari ibintu bibiri abantu bakomeje kugenda bibaza kuri uku guturika kw'amasasu. Abati se aya masasu ni Wazalendo, ni bya bitero bya gerira bari gutegura akava bati tugiye kuzajya turwanira hano mu mujyi wa Bukavu cyangwa se mu mijyi igiye itandukanye. M23 iyo bari nibumva bikomeye basubira inyuma, kuko ahangaha ngo ni kuri KTV ngira ngo murabizi nta gihe cyari gishize n'ubundi habayeho haturikiye cyangwa se habereye urusaku rw'amasasu, ubwo Wazalendo zari ziri kuyikusanyiriza bikaza kurangira M23 ibarashe. Ibi ngibi ahangaha habayeho uguturika kw'amasasu mu gihe Wazalendo n'ubundi barimo kwigamba kuba ngo baramaze kuvanamo iyi Kaziba, bari barimo kugenda babyigamba. Byanamfashe igihe kitari gito kugira ngo nkurikirane amakuru menye neza bya hano muri Kaziba. Mu makuru y'ukuri mbafite hano muri Kaziba, amwe makuru mbazaniye hano muri Kaziba nuko Kaziba nubwo Wazalendo bari kuvuga ngo nibo ngo barahafite, ntabwo bahafite. Ahantu kubesha ukuntu Wazalendo mo hano barimo ni uburyo butangaje. Hano muri centre ya Kaziba nubwo ngo muri centre hagati M23 ntabwo yashizemo abasirikare benshi kwa kundi nyine yashize ya doke ruguru y'iyi centre ya Kaziba harimo umusozi, hariho imisozi iri strategique, niyo M23 yagenzemo cyangwa se niyo irimo abasirikare ba M23. Ikagira noneho patrouille zayo zijya zimanuka nyine ubwo abasirikare akava muri iyi misozi bakaza bagakora patrouille hano muri iyi misozi ya Kaziba, hano muri iyi centre ya Kaziba.
noneho rero Wazalendo bagize gutya bacunga nyine M23 itaragera hari ahantu nyine urumva ni nagasantere kanini, ntabwo bavuga ngo barakora patrouille ngo usange buri hantu bahagaze, bareba ahantu M23 patrouille yabo itaragera, barangije bahita nyine bongera kwigaragariza bafata video, barangije baravuga ngo bageze muri santere ya Kaziba, ngo nibo bari kwigenzura, bakora akantu kameze nk'agapranke, bagaragara basa naho bakoze n'akabariyeri, ngo santere ya Kaziba barayifite, amawodi aracicika. Nyarabona mu minsi yashize mwumvishe ko hari n'igihe bigeze kuvuga ngo na Kamanyora bayigezemo, kandi rwose Kamanyora ari ibinyoma. Ngira ngo ibice bagiye bavuga ngo bafashe ntabyo bafashe, murabizi ni byinshi cyane, ni byinshi rwose, umuntu aramutse abivuze bwakwira bugaca. Wazalendo rero kuri iyi nshuro nabwo bagize gutya rwose, baritereka barongera barabeshya ngo Kaziba barayifite. Abaturage nabo nyine kubera ko bari babonye aho ngo bipanze bari bipanze bafite n'utubunda nyine, afite imbunda, ntabwo bari imbunda nyinshi, ni imbunda nk'eshatu mu bantu 15, basa no bagenga niyo bariyeri, barafotora amafoto n'icyo ari kuvuga ngo iki. Abaturage bati Wazalendo bageze muri Kaziba, bayigeramo bwahe ntabwo bigeze bayigeramo, kuko ingabo z'abarundi ntabwo zigeze zikandagiramo. Ni Wazalendo bafite ukuntu baba ahantu M23 iri mu buryo bw'ibanga, bakagucungira M23 yabiterebutse, bagahita bakuramo yabisha, agakuramo uniform, akongera akigira mu nzu mu mago y'ababyeyi, kuko aba n'ubundi bavuka hariya bakaryama. Ese n'umurundi yabikora? Ntibishoboka. Nguko rero uko ibintu bimeze, ngurwo urugamba Abarundi bari kuvuga ngo, cyangwa se zingabo Wazalendo ziri kwikina ziti twamaze kugera muri santere, mu by'ukuri twamaze kugera muri santere ya Kaziba. Bazayumva mu mateka, ntibishoboka ntibanayikandagiramo, ntibishoboka. Ahubwo M23 nibareba nabi hano izahabamarira Abarundi bo nibagendera ku makuru ya Wazalendo, kuko ngo hari n'utukuntu bari kugenda none ngo bakora ikintu bita couvre, bakajya n'abapfurura mu mazu, bakajya n'abashinguza mu mazu y'abaturage. Murumva ko ibintu biri hariya ntago byoroshye n'aka na gato. Wazalendo zo ziri kwigamba kuba rwose ngo zageze muri ako gace. Ibintu ntago byoroshye, ibintu birakomeye mugano wa Mutaramu. Reka duhite sasa twinjira, ahubwo twinjire mu gice cya gatatu cy'umunyamakuru Ale ndetse na Sultani Makenga. Habarongera ngo twinjiranemo n'ubundi na Vincent. Ikiganiro cya gatatu murabizi ko igice cya mbere twakibagejejeho, igice cya kabiri rero nacyo reka tukibagezeho, ibintu bigende neza rwose 5 kuri 5. Waramutse neza Vincent? Waramutse Fighter. Komera. Bwakiye amahoro? Bwakiye neza, turashima Imana. Aha, ndongenda kwakiye. Weekend yagenze neza se? Weekend yagenze neza, nta kibazo. All right. Twagiye rero mu kiganiro tugiye kugeza ku badukurikiye. Sinzi mbere yuko tujya wenda kuri iki kiganiro cyangwa se kuri part 3, kuri iki gice cya gatatu cy'ikiganiro cya Ale ndetse na
General Sultan Makenga sinzi niba hari twabanza tukajya kuri update n'undi tugasana abayigarukira kubanza tukagaruka kuri izi update tukakora n'ubusesenguzi kuri izi ngabo cyangwa se kuri iyi Wazalendo ikomeje kugenda irasagura cyangwa se yikusanyiriza mu mujyi wa Bukavu mu bice bigiye bitandukanye rimwe na rimwe M23 ikagira akazi gakomeye cyane ko kubirukaho aha mu mujyi wa Bukavu biragaragara ko ntabwo amasuka arakorwa neza haracyari ikibazo cy'umutekano mu mujyi wa Bukavu ukomeje ku cyumweru nyine Wazalendo ndetse n'abafaridese bose bivanze kuko Wazalendo ari ifite imbaraga kurenza faridese nibo bazifite kuko bafite n'uburyo icyo bita ngo ni self defense bo barayibarusha kuko bazi guhita bigira abaturage mu 23 kahagera igasanga babaye abaturage rumba rero bakomeje kugaza ibitero mu bice bitandukanye mu 23 cyangwa akazi gakomeye ko kurinda ahantu yafashe ko niba mu gihe kitaruzuza amezi abiri habaye ibitero bigera muri 3 mu mujyi wa Bukavu urumva ko harimo ikibazo imbaraga zirenze izo ikoresha kuko urumva ku cyumweru hateye ibitero mu duce tugera muri 5 urumva iki ni ikibazo gikomeye birasaba ko M23 ikorana n'abaturage bya hafi kurenza uko bakorana ubu ngubu cyane impamvu ngira ngo tubanze tugaruka kuri uyu mutekano wa Bukavu urabyibuke ko ari naho hantu AFC M23 bakoreye inama habaho guturitsa habaho ibitero byo babagabaho ibitero urabyibuka ko baturikije amagerenade ndetse n'ibindi bitero by'indege zo mu bwoko bwa drone byaburijwemo nibyo hano nyine bakoreye inama hapfuye n'abantu bagera muri 17 niho mbega M23 yaguwe no gutungira umutekano kurenza ahandi hose yafashe uhereza Bunagana aho yagiye ifata n'ahandi zaguma nta bitero nk'ibi bikigeze bihaba ariko mu mujyi wa Bukavu bamwe ibitero bikomeye cyane cyane kubera ko Wazalendo zihariye zifite naho kwihisha mu buryo bworoshye ibibazo bitaho kwihisha mu buryo bworoshye urabizi yuko guverinoma y'agateganyo y'intara ya Kivu y'Amajyepfo ikorera muri Uvira kandi n'ahantu hegereye ikibaya cya Rusizi mu buryo Wazalendo kuhavigera aho umujyi wa Bukavu uri byoroshye kandi nta ntambara yigeze ibamo nko mu mujyi wa Goma nibura ngo bagira n'ubwo batinye kwitekereza ibisasu cyangwa kubitera amanywa nijoro ikigaragara nuko Wazalendo zihari nyinshi kandi n'aba FDL bagihari ari benshi n'abafaridese bahari ari benshi urabizi yuko abavuyemo ni bakeya ntabwo byabaye nk'uko byabaye mu mujyi wa Goma ngo bahurire kuri stade abadashaka kurwana bagumyemo izakwisaniro intambara hano izavuka kubera ko bakirimo ntabwo wakitega ko intambara itazavuka izakwiza intambara izavuka hano ubwo rero birasaba hari ukuntu hari umuntu twahoze tuganira ari hano za Bukavu yambwiraga ati kugira ngo ibintu bigende neza nuko M23 yagerageza ikabanza igashakisha wenda ikaba igakoze na wizidoro ahantu hamwe na hamwe ariko bakabanza bagakora amasuku muri umujyi wa Bukavu donc bikaba neza nikora wizidoro rero niba mu duce tumwe na tumwe yafashe n'ubundi isanzwe ufite abasirikare bake ibintu bizaba ni kurenza uko bimeze kuko urabizi yuko abantu bayigaya kuba uduce yafashe itabaje kudukontorora neza ko muri za Rucuru muri za Masisi ndetse n'ahandi naho zawe rigenda ivamo ishyira imbaraga mu tundi duce gufata dushyazwe gatuma n'ubundi ivuye Wazalendo yigaza ikagira n'abo abaturage cyane ko abaturage bagiye biyumvamo M23 bakagaragaza amarangamutima yabo igihe cyose ikura mu bindi bice yari irimo ikajya gushyira imbaraga aho yafashe bizajya bituma abaturage bahari bagirirwa nabi ikindi gukora rero kuko yikura mu bice yafashe ngo ijye gushyira imbaraga ahandi ahubwo ikikwiye gukora cya mbere M23 ikintu ikwiye gukora gifite
icyo kivuze kandi cyatanga umusaruro, ikwiye kuganira n'abaturage ikabumvisha ibyiza by'umutekano, ikabumvisha ibyiza byo gukorera n'inzego z'umutekano igihe icyo ari cyo cyose, kuko nicyo cyagira umusaruro. Niba bano baturage ba Kongo bamenyereye umutekano muke igihe kinini, bifata nk'ibintu bisanzwe, ntabwo kubibumvisha gutyo ukoresheje amasasu bishoboka. Kubera ko amasasu yo abakongomani ahanini ubona bifata nk'ibiryo byabo, ntabwo ari ikintu rero uzakoresha imbaraga ngo bibumvishe. Ikintu gisabwa nuko baganira nabo, bakabereka inyungu yo kugira umutekano, kuko umuntu umaze igihe kinini umutekano mukeya, kumubwira ngo uramukangisha kumwica, uramukangisha kumurasa, ntacyo byamutwara. kandi buriya ntekereza ko abaturage babaye bafashe iya mbere mu gutanga amakuru y'aho abazarendo baba bari, ntekereza ko abenshi baba banahaza. Nta kindi rero gisabwa ni uko M23 ibegera bakaganira mu buryo burambuye, ikabizeza ubufatanye, ikabizeza guhindura ibintu kandi ikabibereka mu buryo bufatika, atari ukubivuga mu magambo. Naho kubivuga mu magambo yarabimenyereye, abaturage ba Kongo barabimenyereye, bamenyereye ko FARDC yabibabwiye, polisi yabo yabibabwiye, ubutegetsi bw'ibanze bwababwiye yuko buzabizeza umutekano kandi buzabikora, ariko niba ubikore kubibabwira mu magambo ntacyo bivuze, ahubwo birasaba ibikorwa. Birasaba yuko aho bafashe babanza bagasigasira umutekano, inzego ziriho zigakora uko zikwiye gukora, zidakorera mu cyuka, kuko hari aho ugasanga inzego zikorera mu cyuka. Ugasanga umuyobozi ariho ariko wamubaza inshingano ze ugasanga ntazizi, wamubaza ese manda y'ingana iki ugasanga ntayizi. Icyo rero mu gihe kitarashyirwa ku murongo, uko guhuzagurika mu miyoborere, guhuzagurika mu mutekano, bizatuma nyine abaturage bakomeza kugira umutekano muke. Kuko uragenda muri karitsiye ugasanga harimo abasirikare batanu, abasirikare batanu ntabwo batanga umutekano mu buryo bufatika, batanga umutekano ku batuye imyaka 30 batazi icyo umutekano uvuze. Biragoye rero, birasaba icyo ngicyo cya mbere cy'uko baganira, bamara kuganira bakagira icyo basezerana. Iyo pacte rero nshinganye akaba ariyo gutuma umutekano ugerwaho, naho ubundi kitabaye icyo bitagorana. Yes, reka iyo nkuru tuyiveho, buriya nabo barantekereza ko baraza gushaka uko bari buze guhandoringa resolving icyo kibazo. Reka ubwo twikomereze n'andi makuru. Vincent, duhere kuri iki gice cya gatatu cya are na General Sultan Makenga, cyangwa duhere mu izindi update? Cyo dukomerezaho, turakomereza no kuzindi update inyuma. Urabizi yuko are yagiranye ikiganiro na Sultan Makenga, tugezaho ibice bitandukanye, ubatugejeho igice cya gatatu cyerekeranye n'ibyo yabonye ku kibuga cy'indege. Avuga ko rero yagiye ku kibuga cy'indege ahageze, ndagira ngo kuko hari abadukurikira bumva igifaransa, wagenda usoma nibyo biri budufashe, biri bugende bidufasha cyane. Yageze ku kibuga cy'indege nyine abona ko ibikoresho byangijwe, nk'uko bivuga n'avuga ati la tour de contrôle a été complètement saccagée. Mu kinyarwanda tugerekereje avuga ko ahantu ho gucungira indege, kureba ko zigiye kuza ndetse no kumenya kugira ngo bakorane neza n'abatwaye indege n'abari ku kibuga ko hangijwe. Ubwo ni muri room control, bahita tour control. Harango byarangijwe ku buryo bukomeye. Arongera ati le matériel électronique a disparu, les forces armées de la République démocratique du Congo ont tout détruit. Ibikoresho by'ikoranabuhanga ngo byari biri muri aka gace ko kugenzura indege ko byangijwe, ibindi ko byatwawe. Les tableaux électroniques ont été endommagés et même la porte de santé a été enfoncée. Tableau bareberagaho uburyo indege ziri kuza yarangijwe, ndetse n'icyuma cyo kuzamukiramo
nacyo cyarangiye. La piste était comblée d'enjeux de débarquement de passagers, de voitures et de camions, que M23 soupçonnait d'être piégés. Inani inzira z'indege zarangijwe ndetse n'aho abagenzi baba bicaye harangijwe, hari ibimodoka byinshi ndetse n'ibikamyo M23 ikeka ko bishobora kuba bitezemo ibinini. Bitezemo environ la piste est couverte de positions de défense faites de sacs de terre qui pourraient également être piégés. Bati buri metero ijana bagenda babona hariho utuntu two gucunga umutekano twubatswe n'imifuka ku butaka, ariko M23 ikaba ikeka ko dushobora kuba turimo ibisasu. La piste est même présentée de tout cause par impact d'obus. Barabona ko mu by'ukuri izo nzira zose z'indege zigiye zirimo utwobo dushobora guteka ibibazo. Le terrain est bleu autour de l'aéroport, notamment dans la direction où les postes de défense étaient censés tirer pour être minés. Ati barareba bakabona ikibuga cyamezeho ibyatsi kurinda ugera no kuri biro, naho hagiye hamera ibyatsi byinshi, ndetse n'aho abantu bacungira umutekano nabo babona ko hagiye hacukuye kubera ibisasu bagiye bahatera, bakavuga ko bakeka ko naho hashobora kuba harimo ibisasu byatanzwemo. Pour rendre l'aéroport fonctionner, il faudra dégager la piste et réparer et occuper la tour de contrôle. Mais selon les règles internationales, il faudrait aussi que Kinshasa prenne son accord. Après, rero uko ikibuga kimeze kugira ngo cyongere gukora birasaba yuko bongera kucitaho, inzira zo hasi indege zinyuramo zikongera zigasanwa, kuri do controle cyangwa ka gace bakontoreramo indege bakongera bagasuzuma n'ibikoresho, ndetse avuga yuko amategeko mpuzamahanga agenga ibibuga by'indege saba yuko Kinshasa ariyo yatanga uburenganzira kugira ngo bongere gukora. Bigaragara yuko ikibuga cy'indege cyo kongera gukora biri kure, ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo buzongera gutanga uburenganzira buteganywa n'amasezerano mpuzamahanga cyangwa n'amabwiriza mpuzamahanga. M23 nayo yagikora itagikora ntabwo kugira ngo bikore tour de controle nayo igikore mu buryo bufatika biragoye Kinshasa itabyemera. Ntabwo n'amasosiyete y'indege kugira ngo abe yahaza birasaba nyine ibintu byinshi byose, birasaba ko ubutegetsi bwa Kinshasa na M23 bagomba kujyana ibiganiro ngo bibashe kubanza kugenda neza. Twakomeza ku nkuru yindi. Ubwo muri make iyi pati 3 cyangwa se igice cya gatatu kigizwe n'ingingo ebyiri zonyine, cyakizwe n'ingingo eshatu. Ubwo rero ubwo bivuze ngo kirarangiye, ikiganiro cye na General Sultan Makenga Ale kirarangiye. Ntabwo tubizi niba kirangiye, icyo tubona yategejejeho nicyo kirangiye. Niba ubizi ikiganiro bagiranye ibice yagiye kibazo. Yes, twakomeza n'indi nkuru ya kabiri rero sasa, kuko uyu munsi dufite akazi kenshi cyane kandi rwose tugomba gukora. Twakomeza kuko umuvugizi umutwe wa M23 yatangaje Lawrence Kanyuka yavuze ko ingabo za Afurika y'Epfo zarabeshwe ngo kugira ngo zize kurwana mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Kongo. Kanyuka avuga yuko mu kiganiro nyine yagiranye n'uwo bita Mbuyiteni Njorozi wa radiyo bita Omni FM, baganira ku cyemezo cy'abakuru b'ibihugu bya SADC ndetse cyo guhagarika ubutumwa bw'ingabo za Afurika y'Epfo ndetse na Tanzania na Malawi. Yavuga yuko abakuru b'ibihugu bafashe uyu mwanzuro tariki ya 13 Werurwe 2025, mu gihe abasirikare bo muri SADC bari mu bigo by'ingabo z'umuryango w'abibumbye
aho bagenzurwa na M23 kuva mu mpera za Mutarama. Dr. Nguyiseni yabajije Kanyuka niyo abasirikare ari imfungwa zirebwa n'amasezerano ya Geneve agenga intambara. Asubiza ko M23 itabafata nk'imfungwa ahubwo ngo ari abavandimwe ngo bayobejwe bajya kurwanya abakongomani baharanira uburenganzira bwabo. Kanyuka yibutsa uyu mudogiteri ko ubwo ishyaka ANC ryo muri Afurika y'Epfo byageraga ku butegetsi ngo ryarwanzaga guca ivangura rishingiye ku moko. Ngo muri iki gihugu hari abantu benshi barirwanyije. Yasanishije rero urugamba M23 rwana n'urwa ANC yarwanye. Yagize ati ntabwo tujya mu by'amasezerano ya Geneve. Mbere ntabwo turi Abanyafurika. Abanyafurika y'Epfo ni abavandimwe barayobejwe nk'uko abantu barwanya ANC muri Afurika y'Epfo. Ubwo yarwaniraga kubohora Afurika y'Epfo kugira ngo bagire igihugu bafite uyu munsi. Nelson Mandela n'abandi bagambaniwe n'Abanyafurika y'Epfo. Ibi nibyo Lawrence Kanyuka yasubije nyine mu dogiteri. Lawrence Kanyuka avuga ko muri SADC bagombaga kubahiriza amabwiriza yabajyanye ku rugamba boherezwamo mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Kongo. Agaragaza ko ubwo bageragayo babonye ko abo bahanganye nabo ari Abanyekongo. Yatangaje ko nta kibazo M23 ifitanye n'abo basirikare. Asobanura ko igihe cyose bashaka gutaha bazataha. Ati nta kibazo dufitanye n'Abanyafurika y'Epfo. Ati nta bavandimwe bacu igihe cyose bashaka gutaha bazataha. Abasirikare ba SADC bari mu burasirazuba bwa Kongo kuva Ukuboza muri 2023. Ati bafashe icyemezo cyo guhagarika imirwano nyuma y'aho bagenzi babo 18 bapfiriye. Ati byabaye muri Mutarama. Ati rero twebwe nta kibazo dufitanye nabo. Ati niba bashaka gutaha batahe. Ati niba bashaka gutaha n'ibibareba. Ati twebwe ntacyo twabavugaho. Ati mu burenganzira bwabo no kureba ikibazo cy'inyungu. Urumva rero mu by'ukuri yagerageje gusobanura uko abibona. ariko se Vincent, abasadeke ko banga gutaha, ko badashaka gutaha kandi wumva bari free mu bigendanye no gutaha, twavuga ko ikibatera kudataha ari iki? Ntabwo bari free mu bigendanye no gutaha kuko bari hariya baherezwe n'ibihugu byabo. Ntabwo bari free rero kubera ko ntabwo bitegeka amategeko ya gisirikare ubundi avuga yuko wumvira umukuru wa gisirikare kurenza ibyo utekereza. Ariko ejo twabonye mu nama ya SADC bavuga ko ubutumwa bwabo bwarangiye bagomba gutaha. Ntabwo inama ya SADC ikuraho ibyemezo by'abakuru b'ibihugu. Ni inama abakuru b'ibihugu bashyira mu bikorwa ku bushake, ntabwo ari inama bashyira mu bikorwa cyangwa ibyemezo bashyira ku bikorwa ku ngufu. Babishyira mu bikorwa mu bushake bwabo. Bacyanze babishyira mu bikorwa cyangwa ntibabishyire mu bikorwa. Kubera ko icyemezo cyo bitari igihano ntabwo umuntu aba ategetswe kugishyira mu bikorwa. Hano rero Afurika y'Epfo niyo izi uko izashyira mu bikorwa ibyemezo bya SADC cyangwa uko itazabishyira mu bikorwa. Aha rero freedom bano basirikare bafite ni cyane ugereranyije n'igitegetswe n'abakuru babo b'ibihugu. Kandi ikindi nanone baravuga ko tuzataha dufite ikibuga cy'indege kidakora. Ibikoresho bizabicyura dute? M23 n'ubwo bivuga ntabwo igaragaza ngo babemerere gucyura ibikoresho byabo banyuza. Ntabwo rero freedom ihari nk'uko M23 bivuga. Kubera yuko ntabwo bazinduka mu gitondo bavuga ngo turatashye, ntabwo bafite ho kunyura. Oya n'ubundi rega mbere na M23 bigeze kwibwira ngo ive mu bice kiragiye ku bwa yase. Rimwe na rimwe ikazajya igaragara ikirimo ikavuga iti ntabwo gusubira inyuma kw'abasirikare nko gusubira inyuma kw'abasivile, ni ukugenda gake gake. Nicyo rero nabyo nuko bimeze.
aha ntabwo M23 yabyuka ngo nimugende ntaho banyura, kubera ko u Rwanda niba banyura ku butaka banyuze mu Rwanda ntabwo ari uburyo bworoshye kugira ngo bahite u Rwanda rubyemera. Basaba yuko rugirana amasezerano n'ibihugu byabo cyangwa n'umuryango w'abibumbye byumvikane, byose birasaba procedure igoye ariko ishoboka. Yes, twava kuri iyi nkuru Vincent birasa naho ariko ubundi Vice izi M23 nibaramuka bagiye mu mishikirano buriya bazanyura heki, bazanyura mu Rwanda, bajya muri Angola, bazaca muri Congo. Iki nacyo ni ikibazo umuntu ashobora kwibaza, zaca muri Uganda, bazaca he? Diplomasi ya M23 ntabwo nzi ko uko yabiteguye, kubera yuko mu gutegura urugendo rwabo rutegura nyine nk'abasirikare kandi bategura n'abazi ko bafite ibyago byinshi byo kuba bategwa. Yaba byo kunyura mu Rwanda cyangwa kunyura mu Bugande ni amahitamo yabo. Ntabwo nzi niyo bazanyura mu Rwanda nk'abaturage ba Kongo cyangwa bazanyura nk'umutwe witwaje intwaro. Birasaba yuko abadiplomate babo n'abadiplomate b'ibihugu bashaka kunyuramo babanza bakabivugana kugira ngo bamenye icyemezo bazafata. Biranoroshye yuko bananyura mu Burundi, byose birashoboka kuko niba mu Burundi ntabwo bacamo ni murene we y'umwanzi. Ntabwo Burundi ari umwanzi wa M23 kandi birirwa babarasa, ariko nawe reka nawe Kanyuka avuga Kanyuka aravuga ngo Afurika y'Epfo n'Abanyafurika nk'abo n'abavandimwe babo. Ati ntabwo rero tubafata nk'imfungwa. Ikindi kandi Kanyuka aravuga ngo iyo arwanye M23 irwanye n'abantu ku rugamba birangiriraho. Sultani Makenga wabivuze. Mu gihe rero nk'aho harimo amasezerano ntabwo ijya ibika inzika muri make. nta n'umusirikare ubika inzika n'abarundi ntabwo babika inzika. Iyo ufite misiyo yo kurwana n'umuntu uramurasa yarangira nyine mu kabana. Ibyo rero biramutse bibaye ngombwa ko banyura mu Burundi bahanyura, bibaye ngombwa ko banyura mu Rwanda bahanyura, bibaye ngombwa ko banyura mu Bugande bahanyura. Ibyo byose biterwa n'ubwumvikane bwabayeho, so bwa kimwe zikabiri ko biri kwihanganye cyangwa ibihugu bihanganye habaho seserose kandi bagahahirana, byananirana bakongera bagakora intambara nyine. Ibi byo kuvuga ngo aho bahanyura twebwe kubyinjiramo ntitwamenya ibyo tuvuga, ariko ibyo bihugu byose birashoboka. Tutagira mu Bugande bakaba babona n'indege ijya kubatora aho bari. Byose birashoboka kuko delegasiyo nabonye izagenda ntabwo ari abantu benshi ku buryo batagenda na rokobuteri. Urakoze uhise banga yabatwara, waruje yabatwara, Human Rights Watch yashaka indege ikabatwara, nubwo badatanu waka n'indi miryango itandukanye. Uvuze ko wamaze kubona delegasiyo ishobora iri bugeyo, ese watuyitugezaho n'abadukurikiye bakumva abagomba kujya muri iyo nama, niba wamaze gutera y'imbona ukamenya abagomba kujyayo? Ntabwo turabona, icyo twabonye nuko ari abantu 20 harimo abo mu bice bitandukanye bya Kongo. Biravugwa yuko harimo umuyobozi nyine Bertrand Bisimwa ari we uzabayobora. Bikavugwa yuko hari n'abandi bantu bo mu bice bitandukanye bya Kongo bazayijyamo, ariko amazina kugira ntabwo turayabona, kubera yuko nabo ntabwo bayashyira hanze kubera umutekano wabo. Reka turebe ubwo nyine uko bizagenda. Dukomeze n'indi nkuru Vincent. Yerekeranye n'ibyatanzwe n'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanenze ibyemezo by'inama y'umuryango w'ibihugu 7 bikize ku isi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ko byirengagije impungenge z'u Rwanda ku mutekano warwo ndetse n'izindi ngingo nyinshi z'ingenzi. Mu ijoro ryo kuwa 15 2025 nibwo hasohotse imyanzuro y'inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu birindwi bikize ku isi. Ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bimaze igihe kinini bikorwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. GSP nayo yongeye gushinja u Rwanda gufasha M23. Umuryango kandi wasabye abarwanyi b'uyu mutwe kuva mu bice byose byafashwe n'uyu mutwe. Ubutumwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga rero w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashyize kuri Twitter yagaragaje ko iyi myitwarire idahinduka y'amahanga imaze kurangirana. Bivuze ko iyi myitwarire irangwa no kwirengagiza impungenge z'u Rwanda rwagaragaje ku mutekano warwo ndetse n'izindi ntege nyinshi. Aho avuga ko ibi bihugu byirengagije ubufasha guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'umutwe wa FDL wakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ko ibihugu byirengagije impungenge z'u Rwanda mu bijyanye n'umutekano. Ko yirengagije ko yarengeje ingo ikoreshwa ry'abacanshuro b'abanyaburayi ku mupaka w'ubuhana imbibi n'u Rwanda na Kongo. Ko batahaye agaciro kandi ubwicanyi bukomeje gukorerwa abatutsi b'abanyamurenge bari mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga ko nubwo bimeze gutyo u Rwanda ruzakomeza gushyigikira inzira y'amahoro binyuze mu biganiro bya SNC na SADC. Nk'uko u Rwanda rutazahwema nyine kubishyira mu bikorwa kandi no kubishyigikira kugira ngo igihugu cya Kongo ndetse n'akarere kabone umutekano. Ko mu bihe bitandukanye u Rwanda rwakunze kugaragaza ko ntaho ruhuriye n'ibibazo by'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Kongo. Kuko nta n'ubufasha ubwo ari bwo bwose ruba uyu mutwe wa 23. Kandi bakunda gushimangira ko ikiruhangayikishije ari umutekano w'u Rwanda. Kubera guhungabanywa na FDL cyane cyane ko ishyigikiwe n'ubuyobozi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Avuga ko mu by'ukuri ibintu byose bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bigaragaza yuko ari uko ishyigikirwa n'ibihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi. Ko yagakwiye kubikurikiza ibikubiye mu masezerano ya EAC ndetse na SADC. Kandi bagakurikiza n'ibijyanye n'inama za Rwanda ndetse na Nairobi. Cyane cyane ko muri iyi minsi harimo imishyikirano igiye kubera Rwanda ko bagakwiye kuba bayitabira. Bakareka gukora ibitandukanye n'ibyo ngibyo bashaka ibyemezo bashaka ibihugu bibafasha guhana u Rwanda kandi ibyo bihano ntacyo bizabagezaho. Mu by'ukuri arabagaya arabanenga agaragaza ko u Rwanda ruhagaze n'aho rwifuza ko byanyura kugira ngo umutekano ugaragare muri Kongo ndetse no mu gihugu rusange. Ibi byaje byiyunga ku byo Perezida Kagame yabwiye abaturage nyine ari mu nama nabo aho bahuriye mu nama i Kigali. Aho yavuze ko atakemera ko u Rwanda rukomeza kuba agatobero. Aho yubakishijwe umurongo wo muri Bibiliya avuga ko ugaragara muri Matayo ibice 5:39. Aho bavuga ngo niba ukubita urushyi mu ntabwo uri mu musayi muze uzamwe n'unda ukubite. Perezida Kagame akaba yavuze ko ibyo ngibyo batabikozwa kutamukubita urushyi mu musayi umwe ngo hinde ubundi. Avuga yuko rero umukubita umusayi umwe nawe yakwishyura akakubita n'ahandi hose ashoboye. Gukubita hareba ni agasabe. Ati ntabwo nakwihanganira sinzi niba wanagenda uri muzima. Ati ibyo byo rwose simbikozwa. Ati kandi nta n'umunyarwanda nifuza ko yakemera ko ibyo bintu nk'ibyo bimubaho. Yes, indi nkuru ndagira ngo ukubite ubangura kuko amasaha yagiye. Inkuru zo ni nyinshi muri iki gitondo. Urabizi yuko abakongomani bamwe na bamwe babiteze ibiganiro bizahuza M23 ndetse n'ubutegetsi bwabo. Ariko abayobozi batandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo n'umuyobozi ushinzwe inteko ishinga amategeko Vital Kamerhe
nakozwe iby'ibi biganiro baravuga yuko hakwiye kubaho intambara batitaye ku gihe izabatwara ariko ngo bakuraho 23 mu bice yafashe. Ikindi agahenge kasabwe hagati ya 23 na Congo n'ingabo za FARDC ntabwo kigeze kubahirizwa kubera yuko yaba 23 ntabwo yakubahirije, yaba ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bwabyubahirije. Intambara yarakomeje iraba mu bice bitandukanye. Ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu nyine bakomeje kurwana muri Warikare, barwaniye kuri Axe bita Kicanga ndetse na Mweso na Mpetindi ugenda Pinga, barongera barwanira aho bita Sake, Mushaki, Nyabyondo, Kibua. Aho hose intambara yakomeje kuba mu gihe umuhuza yari yasabye ko habaga henshi. Batangira bakabatangaza ariko batazemera yuko ariko hari uduce uvuze nta Mushaki barwanira Sake, Mushaki, Nyabyondo, Kibua. Sake ndetse bakarwana iyo nkuru nta yanditswe nande. Iyo nkuru yanditswe n'abantu batandukanye kuri kandi nayo 23 yarabivuze yuko n'ibi bice bya Nyabyondo na Kibua harimo imirwano y'abazarendo bagenda babatera. Ariko Sake ntabwo barwaniyeyo. Barwanye ntabwo barwana ku buryo bufatika, hagenda haba ibitero bya M23 ku bazarendo. Ni nka bya bitero bya Bukavu. Nka bya bitero bya Bukavu. N'ibyo bitero suma. Yaba M23 yaba wazarendo na FARDC bose ntabwo bubahiriza agahenge. Izi axe zombi zakomeje kuba muri Rwanda. M23 rero yivuga ko yirwanaho ariko abarwanyi bawazarendo na FARDC bavuga ariko babona bavuga ko batazemera ko M23 iguma mu bice yafashe, ko bazakomeza kurwana kugera ku munota wa nyuma nk'uko babitangaza. Rero ibindi nanone nuko societe civile nazo ntabwo bemera yuko gabi biganiro hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ivuga yuko nayo itabikozwe batakwiye kuganira ko bakwiye kuba bongera imbaraga bakarwanya M23. Indi societe civile nayo ikavuga ko imirwano yabakwiye kugumya ikaba ariko bakajya no mu biganiro bakagira ibyo baganira ariko barenga imbibi zo kugabana ubutegetsi. Mu by'ukuri ibintu byo ni byinshi bitangaza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakongomani bamwe bakavuga ko hakwiye kubaho agahenge, abandi bakavuga yuko kadakwiye kubaho. 23 nayo ikavuga ati turasaba yuko tujya dutumirwa na AFM 23, ati gututumira na M23 ntabwo tubibona nk'icyubahiro. Societe civile nazo zikavuga ko zitakozwe iby'agahenge. Gukomeza gutanga intwaro inkunga kugira ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bugure intwaro. Kuba bahaye miliyoni 20 z'idolari kugira ngo bakore ikibuga cya Kindu. Abaturage batandukanye n'abayobozi nabo batandukanye bakavuga yuko bahamagarira abaturage kujya mu gisirikare kugira barwanye M23. Nibyo ngibyo biri kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo no muri Kongo muri rusange. Yes, Vincent, ngira ngo twasoreza ahangaha ikiganiro twaba tuhiniye ahangaha ntago ari ugusoza no guhinira ahangaha. Amakuru yo turaza gukomeza mu masaha ataha. Wakoze cyane Vincent. Yakoze cyane nawe. Ngira ngo bakunzi be Jeune Official ngira ngo mwabyumvishe ibiramutse biri kuvugwa cyangwa se biri kubera kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukomeze rero munogerwe na gahunda zacu andi makuru mu masaha ari imbere. Ni Vincent ndetse na Fighter iyi ne Jeune Official barakubwira rero mu ngoroho nzima mu mubiri muzima
rero reka murebe n'iyo publicity. Turongeye turakwakira rero muganga kugira ngo utubwire ku bigendanye na discount cyangwa se n'igabanyirizwa ry'ibiciro. Urakoze cyane rwose, burya igabanyirizwa n'itegeko mu gihe wishimiye abakiriya cyangwa abagana serivisi. Ubu tuvugana twabahaye 10% ku bantu bafite uburwayi bukurikira, cyane cyane abantu bafite diabete, indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso, indwara zitera kanseri. Ubwo ndavuga prostate, abadamu bakunda kugira ibibazo by'inkondo y'umura, abantu bafite ikibazo cy'umwijima cyane cyane hepatite B, n'abantu bafite ibibazo byo kutabyara nabyo biteza ikibazo mu muryango, nabo twabaye 10%. Tukanibutsa abandi bantu nabo bafite ingorane zo gutera akabariro niko bavuga, cyangwa kuboneza amabanga y'urugo, namwe bitewe n'uburyo mugana iyi serivisi mukayikenera iwacu tubaye 10%. Naho rero namwe mugenewe 5%. Turavuga abantu bafite amibe, indwara z'amagufa, umugongo, ndavuga abafite impyiko, indwara z'ubuhumekero, igifu, hemorrhoide, namwe ni 5%. Reka tubibutse aho mwajya mudusanga, abari USA, Canada na Australia. Dufite umuntu uri USA no bagezeho serivisi zacu, murahamagara niwe ubagezeho ya miti bigatwara iminsi itarenze 2. Abari mu Rwanda hari abagana Igisenyi, ni ku muhanda w'amadepo, naho turahakorera, hari etage hari rwose umanutse munsi yaho zigara, hari na farumasi. Naho ngaho Kimironko ni ku muhanda ujya 12, ku muhanda ujya 12 cyangwa Kigali Parent School. Umuhanda uri inyuma y'isoko, inzu ya mbere hari naho ngaho dukorera, uhita hamanuka kubona ibyapa bya Primary Infinity. Nimero ni akamenyetso guteranya 250 782 99 057 cyangwa 0782 99 057 mugire ubuzima bwiza.